Bonne temps, déjà. Ça va. C'est bien faire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wanama utukufika ho suka wazima armwa ema hadisi ya hatu yanu ya husukale wenu afikiri asinamba muda karja shinda rawasuli banu rajaraunana rahadisi rahamba uhusu ya aktualite zijirio zitojiri zendao nezitohenda almuradi izo pia ngarele wao ya wakati kuturuhusu hau wakati kaujakaya zetu za musuzinu sababisha ya karja shinda raunana haku au kamjashinda marwana haku shari tamani ya rije omwa leo tujari rebondisse mbavi harmwa ya aktualite namna yaji présenter ces derniers temps harmwa actualité namna actualité politique namna ilio riche ces derniers temps watukufu skole wenu karnau kawale harmwa mada jo kambidi wenandaru ikao kazinauka ndi haku ka wanuka batino nziro hamandi kawa ndo swidi daraja harima isiasa wa Komori ngwa confirmeo zila wa kuhambilwa ya ukana siasa ndrabo ya ukasiasa jau halafu zenungo ngwa zikonfirmeo hezi tendwa za huwandwa siasa izo wafanya ho nizo ambao emadar jo hidhukuru leo tishia leo wakamona no baina ya serikali na nezejani bu multiple za opposition ikawaona na leo alafu tishia intervention ya Abdou Sefu ikao waziri mzamani Abdou Sefu marhaba menjizu kiwango Hassan Nahuza ya zamba usikwale wenu ngarjuhu jaritala zuzi tiba hirinjia harma mada ya vili ya husiana na nezenra bonku ikao bon si ça rizoea akaizondra bo ikao gaz véhiculé wa harma ze réseaux sociaux na nusu za media ikao ngizo harma ze réseaux sociaux ikao ngwamba ondongoza ndrabo ndongoza mafiti ndongoza mnyanya zitona hata mando zitona mwisho sha renge miadi ya ukana ngasina cause ridefende ngasina serikali ngasina siasa ngasina uoni wa siasa re ujafiyo abo nge haina zijofanyisha pia ngardo ujabanu derdo zidononce que ça soit x ou y shangardo jarabe jana tishia jana terewa video harifanyiwa Komorinfo video ikao si je me trompe pas ola Shakri Sultani ikao hafanya video jana hari Beti Salama Injamro hari ani dawala majin bahari wajua weziloho bandani ha madama habari neziloho bandani ha ani des milliers de kilomètres de Moroni shangwa jua wezilio hombani manyumba ho bandani ha shumbani wa x au y au shaizo pia otili hodi almuradi izoramba uhindi izoramba doka vanu kabatino njema duniani hama doka izowewo aminio rekanjema shango zambo hokoliwa hazo yekambi shango zambo hokoliwa hazo ikanjema ngo zambo hokoliwa hazo shawo muhimu doka izowewe aminio uzambe hazakweli uziamini hazakweli sheka leo rijari gardunga ze chaînes zilio harmo ze réseaux sociaux ze Komorinfo ze ani chaînes zinji ikao 90% za chaînes hizo wakati mbu woto jauheya wamba nrabo za tudunganzia wamba mnyanya wa tudunganzia juzitsi ono passport ya sedali mjufumu
yitilo haruma page ambao tiji ACMC hariba la ulama rabu hafanywa passportu wala biduni hafanywa passportu yitambaziwa mu reseaux sociaux et mwenyewe yaone passport ya Facebook FM ambakana no Holandami ila de passport yangu tijamoroni yitrawa na haina mra passport yangu na tafadhali ya nere baada de vie privée yangu ila sharielewa ye daraja nusu ya media za réseaux sociaux bahanuo wa sud. Bon, nous, on peut être journaliste engagé, on peut être activiste engagé, que ça soit dans la politique, que ça soit dans l'économie, que ça soit dans le sport. Nous savons qu'on peut être journaliste ou activiste engagé selon ligne éditoriale. Mais quand on arrive à un certain point, il y a aucun mousso du jokanti, baharingo no wandu, wa msuive au harma ze réseaux sociaux. Mrajiruhusu habara ndrabo mrwaile wawe kwa banuzi nundrabo za chudunga nzia za chudunga hata ani zisona hata zilandrabo njeu kaziti mruka tsona ranzi kaba zinundrabo njeu mrado datsa yetunda shamrugu tsona kana zinundrabo zitsona hatamba mshinzi ntiti ya ukamrajiruhusu mwana mashakri ni mone jana ya he Komoremfo yatunjiliza milima ya nrabo na analizi za nrabo na expose za nrabo ya ukawanze voting izitizo vanunga zohe na mruende halafu mhimamwe mijia hanyu mbalilie mzie mrati jiha voti mmenyeze voti vanubeti salama njia mro vanu mro wasuli daraja mrungu yelewa ya ukana vanu sirilo mbidinu nga sina en face de nous des amateurs, que ce soit dans la politique, que ce soit des amateurs activistes. Samahani, babano mwenjemu tuchorende. Gwelewa, des amateurs activistes. Samahani. Ma amatori kao hata zila wajafiyo ma amatori kao hata zila wajafiyo kwa tujua uzidafiyo he namna wandu wazidafiyo shangwa wazidafiyo harman rabo wazidafiyo harman rongo ikao kazitina mshinzi rwasuli daraja ya ukana ngasi ahaku samahani ni mwenje unubano Rwasuli daraja ya ukana ngarjo ujinika ye furso ngarjo ujinika ye volonté ya hujabanu jerde denonce nrabo hamanizo parce ngareli wawu ya ukana uwandu wakanso malahuni hao uwandu waridunga uharmaze ze live zinu uwandu waridunga uharmaze page zatu uwandu waridunga uharmaze ze mraba indrization zatu mitila wuzamba kana owinji harumao wawandu wastaarabu wawandu ikao ngwajua ndongo zinjiri ito uzijua shari hundu hakana sider lona bahati ya ukana ngarjao banu rijardo babuha ngarjao banu rijardo relekio ngarjao banu ani sider lono wakati ujabanu dorongo shake tutongeza ukana banu sisi kasina akili haungarambao kweli a 100% usoni mwala wandu ikao doarangaliao doaridungao zindrabo ani ndrabo njeu nazisha usukwa jana Komoremfo ikawa hata wakomori wenji hata wala wawana bwana nzima ngabo yanambia juzi la karma shughuli Villiers bayana biokana bala wanro hatu walio armaze réseaux sociaux ma activiste wa hatu walio armaze réseaux sociaux yabe ngoni mwao shakri surtout anizanwa kamba jana Komoremfo bayiwomba ukana bala ngoni mwa ani vala sisi ngarijua ko wandu wala ngwamba undrabo ezinji bala ngwamba undrabo zitsona hata mradi zitsona hata ukweli shabo ya ukangwa tungo hamba kontre azali ngarijo dazardo ishilia ani hata wonrohongwa ile wako ngwamba undrabo ela ngarwa shilyo daraja rijardo jambi ya ukana
haina 21 haina masiunga rango wakati watu rishilia fulani ridungu fulani ala ni ukana wajua ukana imduola ngwamonrabo wajua ukana zenogozila zila tirogoza kweli wajua kumori kondongo za jojiri haruma mji haruma mraya haruma bavu kojohamba haruma daho da raisi iko wandu pia kwa jezajiri haruma karne riloniyo inu ba hizo dezajiri hizo dezijiri yo haruma ze rezo sosio amunge wanama mlo na ze page zahani wanama mlo haruma ze rezo sosio ze compte personnel narwanisi baba no wandu waridunga warishidi yao uwinji wa hao wandu wasoma wandu wa staarabu wandu wajua dunia hanasi wandu wajua namna dunia endao hanasi wandu kangu wajua zerezo sosio zinu hanasi shemba ndongora wakaza nduka sisi ngasino wakati ngarheo banu rirongoa riramba izo ikaunga rijuwao izo rito ujua nusu ya hatu rizihanti bavuni hatakari hundu wajua waje warambie yode ndongo ikaonga intabishao wakati wono wakati nkuona wana wa Komori yabo kwa ti Komori ranzi shawandu walio à des milliers de kilomètres de Moroni walio à des milliers de kilomètres de Komori ngwamba ndongo ikawanga uhamabala wo wakabala wazienshi hau nabeje waparo live ngwawonawe ezijirio ijondo goika obanura waswili alaikum salam Hamid Hamad obanura waswili na mkeradhi nyondo mlona ze pajisan karna humziani kaka mambo mnyanya wahani karna humziani kaka mambo zo mwanzo mwami kaka mfanya zo mwanzo mfanya shana mtafadhali wa Komori mdoambia ndugu za kweli wa Komori mdoambia ndugu ikao ngazjua mlona wakati mlona inafasi shaka mdu hakaanti hawaswili daraja hawaswili wakati gusubuti hapi hamaele hapa huwanrovi gusubuti ya unjilize wa Komori wa Kamilia wambika beti salama injamro fatihuka tuifanjau fatihuka tuishiana na jau wanro beti salama kwa tujibiwa namna fatihu ya liyo kwa tujibiwa namna raisi azali aende saweyezi pariso ndongo ikawori ziparisa source information tokazi unrabu kamtina hata ndo kumparisa kamtina hata ndo information parisa izo pia hajua kwa mnyanya uzondo za nrabo izo za sudunganzia hauka uwalo moroni wao hauwalo harmwezi wao au si rishangiria wezi wasi obanuridio ngar aminio ya ukana wanatabu wao kwa lao shazila crise imaginaire mzi imaginer harmwezi twazahani mzi créer harmwezi twazahani mwizeleshe wa Komori mziwonishe wa Komori ngamjambua kazi ndongo za nrabu izo ndongo za mnyanya ya umafiti shakabati namna wala kabati tartibu ya ukalanga mjuko ufanya ike moral manga mjuko ngamanzo mjembre destabilize gari juao ya ukana ya des chaînes zile armes des réseaux sociaux gari juao ya ukana ngabo wandu activiste armes des réseaux sociaux gari juao ya ukana ngabo wandu uikao ngona mkonti avec un levée de fonds ikao ngwafanya we hazio juste pour détourner mdoba hindi pour détourner ye morali ya wa Komori contre le régime contre siasa jimla meto en place nezi shangari mambia oni ukana izo pia vanuriza mbao rehisa ngarizirambwao rehisa ngaritartibishao ngarijua kana omnyanya wope mafiti yao pia ngarumbao Mungu rizikaze bahano wa Komoro wanendao wanabasainu lazima ngwajojwiza kweli ngwajwambiliza kweli waheze ndrabu za heze rezo sosio harimeze shena wakabasainu hena mbulu activiste ya demande yake administrateur harma chaîne que ça soit chaîne libre ou Comore Info ou je ne sais pas quoi hena mbulu ya demande administrateur ngochojoka administrateur no ya do honro wakati yeheya ya mbeze jenoza ngarjua kema zamanize chaîne ngwajibi yao parce que ye chaîne ngiona de like ye chaîne
ngiona wandu, ça peut permettre à eux de gagner de l'argent. Ça, jongari juao. Shagari mbia unyokana mkirathi. Video hamade video ya fanywa jana ni Shakri Sultan. Ya parwa Komori beti salama injamro. Oh fatihuka wandu wa zingiza azali kwa tuishidiana na azali ya kwa tujibiwa namna fatihu ya endi sao na bongari juao ya kana waopia haida mdunge na dhamana yahe ngabo mdu mzima hamba rais azali uwende ukordoni zenu wezopi Shabal le dhambi dzima lona fatihu da wekae de mwana wa rais. Lode le dhambi dzima loni. Haumri ya jana ambiye mba hinu mdojo hui alaikum salam. Mba hinu mdojo ka ujaye reproche fatihu. Ti ilmu. Ti urenga dhamana. Ti unatengweni. Ijo pia kabati mdojo huja ya reproche fatihu. Harumanongo ituka uyonti harumazi zenongo za duniani za kimandamu. Hoka ya kimandamu ya nyongoha. Harumai dunia inu. Mdu ya juhuje ya mroprosheo. Fatihungu jo reproshewa handongo nzima dabu yaka. Ya mwana wazali na baradaruashi. Waka raisi azali nge raisi. Babahe nge raisi. Baradaruashi nge premier damu. Ilonde le dhambi wandu bahi wali reproshe fatihu. Shakabati. Hato wandu walo kinywe mwazali. Kwa tina ndongo ituka uyonse nge nzima. Et je lance un défi. Wajuhuje wame wa reproshe fatihu. Haina ndongo ya kibinadamu. Harumai dunia yenu, eza akhira zahina Mwenyezi Mungu. Shaka harumai dunia yenu, mgeniyo. Leo hatamani wanza ide kandida. Haka mdua siasa de helilu. Mdua siasa, harumai ze grand rendez-vous, il n'est pas absent. Na parmi les grands rendez-vous za siasa, voti. Leo eka fatihu, haisa hajilance, gasina apenu ntujua mahaminga vanu hanji harumai siasa. Leo c'est la première fois wajao voti, zama depute ha decide ya ukana ngwanzo da jibimise sawa ne ngoda jibimise harmwe bavu yaone yekote popularite yaone ekangu jo votewa yaone ekangu jo nikiwa uaminifu ele zambi lilo yabo hindi dawe kai mwana wazali bahi shoni ndele zambi lilo yabo shaka bati shijo kumzia kabati shimzia ya ukaka kandida harmwe bavu ya kaka kandida harmwe bavu ya hambu ibaki wa hambu wa mchagua koko mchagu na hiyo miongoni mwa ze grand action ze grand animraba hindi hiyo miongoni mwa ze pankuza mdu wa siasa ikawa javoti yende ya jibimise yaone ukana eske banu ye jirma ya hangu ye personality ya hangu ye morality ya hangu ye daraja siasa ya hangu wa heda vi hangu wa johuni ka uaminifu yondi ya manke wandu wengi ya walo Faransa humu wapeteze kablu watongo uheyano nosiano hula bledin na pandemi warenga mafoto we dabuka kwa japarunda bahati hata udelege washida wajibimi saho klasini ya ukana vanu gami daraja ukandengezwa mani kojuhamba conseiller communal kojuhamba u député kojuhamba gouverneur hau watu parunda bahati wa vote na hiyo miongoni mwa grand rendez-vous za mdu wa siasa atuparo jibimisa haruma vote hauya tuparo hunda aminifu haruma bavu yahe ya ujujo kamdu wa siasa shaka na ukamdu wa siasa he jirma ya bidi kani mdu wa siasa leunga bondu wenji walo Komori ikauka mdu hendo hanzaye wangali helinu mdungu yelewa kawano wandu wa siasa watimu baishe kwati na ila popularite ya nusu ya wandu wasaya hauka wajibimisa harumema bavu ya hao wahundu wandu wawanika uaminifu wawakili wandu obahanuika wo deze hukuma ziko urengo wahanuika wo ze decision ziko urengo lewe kanure elfatu wahunreba hati yuhamba kana modo najibimise na bukaelewa kana ngiharumwe siasa yemru wa siasa lazima yendoba hanu wa mweze grand rendez-vous za kisiasa yende ya jibimise yaoni ya uka eske wane dynamique railance inu ya he renouveau eske dynamique rai mette en place inu eske bangardu johenda au-delà et là c'est le mois de janvier qu'on aura la réponse. Oanrajo bakshama ze réseaux sociaux. Hawe ma politiciens ratés. Walio faranta watongo heyano siano. Pardon. No la mailanti behena samedi dans les mariages. Hein? No hedar mweze hitima.
gwa hunu watongo heyano siya wadiwaza ya ukana wanumru wa siasa tilo kundi hama mauli darmweze la saliza Marseille na Paris mru wa siasa ukar mweze rendezvous nku za kisiasa na rendezvous nku za kisiasa yohamba voti yabo do bahanu mru kuhenda hajibimisa yabo do bahanu mru kuhenda haonesa wa Komori ya daraja yahe nefaliki yahe hupara wa Komori wa mniko aminifu upara wa Komori wa honesi ya ukana vanuwe mndu wa ukana uruma ne davu uruma na shisiwa hau uruma ne daula icho ndizo wando pama ila kafu izo ndizo zijani ya siasa serse waelewa ya ukana haina mndu asanjia harumwe siasa harumwe mahaminane mahamfukari minane ya mwiso inu lazima idea jivimise dans ce grand rendez-vous lazima rejei harume bavu yahe yendia wandua woni kana kweli weimndu ikao lazima yarengeze dhamana izo dizasongeza nurel fatu ya kitai presenteu harume bavu ya hambu yendia tsahu aminifu wa hambu wamchague hao kwa mchague izo pia gar amini gareli wao ngasidingoni mahe na haina kandida ya bewa ne janibu ya siasa ya serse peu importe suraya yahe peu importe malani yanguha shaha kabalia ye couleur yahe bile no wana nuni wane ni janibu ya siasa ya serse wa valide candidature yahe uondu werlodingoni mahe rajo mfanya kampanye haina namna humfanya kampanye hatari hundani ni majorité parlementaire harima ne jumala mawakala abonge uwandu walio harima ze réseaux sociaux wambao benati wambao mnyanya na mafiti wambao na bêtise ya tulunganzia ema activiste walo dans les réseaux sociaux ema politicien walo kinyume marais azali watsongo ya na metrono sana mabusi hatulunga maele na Tibet en Île-de-France na Marseille wopia ngarele wao ngarambu wao ya ukana ya dira ya kisiasa hisa iwalawa hisa iwatas abasa inu ye objectif yao do détourner opinion publique do jarma ze réseaux sociaux wahunde wandu wa wangaliao wambie nrabo wambie mnyanya wambie ndongo yikao kwa tujua juzitisha tisha video wala Bolt si je me trompe pas timshar mo réseaux sociaux ani ngurakonte hadisi hari Fatihu ni mwanamshwahe na Lukmani na Razali na Ambar wakabula tabuju wakaulamba Hindu halafu harmaze izamgwa kahambala wakawania direction ya anasemu ne direction ya tijibala haya ani hamabala bandi ya Rais Azali na Madama Ambari na no wana wazali wakola tabuni yeye ndiye akawa sita yakabavuni namna yakawrakonte hadisi ani mwenda hata wasidaraja wakati mnugu tukante enu hatolote habai namna ambao zenrongo mnugu hatkante ngutote jana ni Shakiri Sultani beti salama njamro wandu waloda ona Azali ngwa ukinyume kwa tujibiwa namna Rais Azali aende sawa yezi namna rais sijatishi hapa na Azali kutoka da yende afanye mezimine à l'extérieur yafanye traitement kama hatso mrezendrabo no mnyanya Rais wa Kamili ya Jojo Pasha Botasi ya Rejebo Masihu ya Rejenso Vile Pashi wode utukada afanye mezimine bonze uko nafanya mezimine halafu yanike Fatihu yezi halafu kwani ngabo wandu ukanti ngwashili yao ngwafikirio kabala zilani ngwaaminiyo kabala zilani ngoza kweli Rais Azali ya Jojo ukanti beti salama ya paravio ijei mrenge ndafanya traitement siku yo ya rejo siku yo halafu hari ujoka handa yende afanye mezimine bonze harima traitement halafu abala hasata yarisha Fatihu ya jarenge mroba hindi Fatihu ya jarenge yeyezi halafu ani vraiment des scénarios mnuto jo ulala masihu hata ya hapanga scenario haimete en place haja maze réseaux sociaux haja hamba mnyanya na mafiti abonge wa Komori kao ngamona video yangu ngamjohiwona jana besinga unusu ya hanyu waishia video
haria mndu wamba Shakri Sultani yakaya harma mraba ni Komoremfo yamba mafiti yabo na betizi na mnyanya na batani atulunga hata nzia dazila mraba hindi dazila montage video au dazila montage zaki mraba hindi zaki rezo sociaux hatungu halala tabirini hapanga pia zojoka ujayambe ahia jana beti salama njamro wandu wazaliwa ngwa ujao wanibidio mijini hanyumbehe makandida halafu mwambio wandu yakana mwambio wandu mabavu hanyu haina mkandida wa serse ujoja hunu na muwe na mtimbuliaje hamaba ni makandida wa serse wa wandu extraterrestre ani wa wandu cholo binguni wajivuriza habu wandu wacholo hamwe arundu wa heabo juu wauti wandu walona fami wauti wandu walona wanzani wauti wandu walona mapartizan wauti wandu walona mikonti harame mijia hao ne mabavu ya hao shawo wandu bahani ngamabo wandu bahi watu wangu mbaba hindi watu wangu hiho mayunguni dawa vuriziwa yabo bahi ngawacho jogu hamndu harame bambao yambwani jambi abu kabati mru wa serse unawambi maisara madam sakangu wanda votamo bambao yatije mbashile yatije serehi yatije ikoni yatije jao hamabo yu example hamaba la Daniel wakaye mumkazi shakatina mapartizan wahe walonvuni katina mapartizan walo mabinguni katina wanzani walo mde katina wandu wa siasa shabo bahi Shakri kota jingo jurusu wajama Komoremfo na yabido mji mobilize mwambio wandu wamandu wa serse wajimba vyake ibano wandu wa serse wali watijari mbabu vyako mimi ujoka ujanzie par exemple mimi nuwaze wa hangu nuwanzani wangu rishangiri yao Rais Azali rilio dingoni mwe siasa Rais Azali ujoka urizia retifanye siasa ya hatu randrianzao harime bambao yambwani ndo uko siwana wahe bambao yambwani example siwana wahe bambao yambwani rilo na mikonti ya hatu ya kimile ya kidini ya kidunia harime bambao yambwani ya hatu yaho ubo Shakri Sultani tafadhali wambio wandu hanyu wampuo ni mweheau mweja mambo mnyanya wende wa shida ni mabani hao kisiasa harimu mabavu shaekango mpuo ni mje yao mwinfluence walio Komori ya ukana na mfanjao na mwazie na mfanjao leo tishi ya intervention soma bwana bahi mengoni mwazenu goya hamba ngabomba hanu ika umitikandaye ngabomba hanu ika chaparu kandaye kisiasa non siparu mshangiri ya votitizo za kabisa la 2009 tu la 2009 tu la 2008 bahi tisha swama bana habanongo ika umitijibiwa zenongo hizo hamba ukana vanu hozia voti tide mfumbili ila ilati loskondo kozia voti okay mfumbili ila ilango damani na wanu damani na mwananyuo damani na mwanzani wao damani na mnu hamba ukana mfumbili tidawenda namani na Danieli mkazi harma biro voti nzima haelewa guamini ya ukana hufanya siasa iyo procedure ani yo procedure wando kuhidunga hata wando wasui lewe ekanu rufat hungwanza de kandida harme mbaji harme hambu ya honge no wando wahe wa kisiasa ngeno wanzani wahe ngene familia yahe ngena wala wandu ikawo o wanzani wahe shauko fanya siasa nzima wonae wao tena kwa naugulia mundu bahari yati siasa nzima ndaine serse haude na fate huu kuchuka bubahi ngutujoji permete ya jafanye mafiti ya jabe mnyanya au yafanye menye au ya uwe hizo sidena mnazenu gosiko kiri gusiko kaya bushakri ganya harumeze rezo sosio Faransa a des milliers de kilomètres de na Komori mpare wandu hari na mjimobilize makandida mudao hafumzie na mruwa serse yatije harumale da holo handuza horanzi bushakri ye example
Ekanga bwandu washangiria o serse do handuza ho haundo ha walola ekanga bwandu washangiria o Rais Azali kujajo shida uwazie ukakwa njia hoda honi ihodo handuza ani ilo deleda ho la manyahuli deleda ho mimi ekao hatunga bwandu watwa Azali kwa jajo shida wanzie kaka njia uhanduza ngu la même chose lekam mshanto hoda honi uhangu la même chose bali kama mshato nande kanro zozi ndo jina hizo kojohamba mrani, kojohamba mji, kojohamba bavu. Kamansi, mwadwelezando, mwadweleza kiankli. Mwado jibimisa, mwado jihensi, ubahani yankli ya hanyuiliyo. Babanga bwandu alona akili, hana si waredunga uwarishili yao. Leo tishia Abduswef, waziri mzamani waheze habari zobonze, hakafanya interview par rapport ya rencontre ya hao waifanya wene serikali par rapport ya ze voti zijao. Encore une fois, amandioneshe les Abduswef hadisi nzima. Ni mwambia ukana wahensi oguguru wakisultana wahensi oguguru wakizama za kifaume zila wadwelewa ya uka vanu ikamunugeva mana wandu wakubaliana kangardura hadisi ngardura benrongo ganyina izo mabalia ngabo iso sisi rilo nizo. Vous n'êtes pas en position wabdusefu ya hujarkensi harumala tabu ya ukawe sirkali watokubali izo nyinyi manzao ya ukawa Abduswef nga mbeli yao nrongo yaboka mahadisi yaboka jabira nro ikaka mjahunda izo manzao a 100%. Yo dictature yaboka mjaele wa essence ya dialogue. Essence ya dialogue mzee wangu Abduswef ni aminio kawa mzee wangu umro wafanya siasa ikawa huyandi sarahani jaka tinjalikoli aminio yokana we mru wa siasa wa hensi shanga bondongo yu eshape wo wedele tengwe laho na mengoni mweze ngozi yu eshape wo mzee wangu Abduswef doka dialogu yabu nga mondoma hadisi dawena mru ekango do haruma dialogu ketsobidi utohitswani haho ya ukaifoni hunrezo nanzao a 100% ya bote darme mahadisi baize zo kazikiri haruma dunia rillion inu walisha stongeza wakauhea wahea fani wahea mahadani wahea mroba indi faculté ou filière au misomo ya négociation dazinu doka unegosie uhunre ye mru ya hunre sheka mtungutsa uguguru kandi izo nyinyi mwanzao dizo mzitsa hao ya mwana mwedarma dunia indwa jina she dunia rilo niyo inu kama mbanga rinjaruma mahadisi haruma dialogu yabo nga mwanzao muhunre wangu mimi nga mwanzo ni hunre isirikali nga nzoi hunre wanyinyi muhunre yabo izo mwanzao kazina ukubaliwa a 100%. Uwasoma misomo ya negociation misomo ya mahadisi ya helilo wambilwa ukana ikamnukuda ma negociation ikanga wana point ngawona nukto 20 ngawona ndongo 20 uzitsa hao bahimru angadeze kume haumru angalia mtu angadeze nusu ikaw zinu izo uzinikaw importance wandi wa mise sur ces points là dans le dialogue. On doit se défendre zila pia taka hono zila wa defendeo kutushida waziparisa ureduise anga wasana renegocier harmazino eka kutuzi parisa ureduise hata uparisa zila wewe wanzao bala ndo bahanu ko uzingara eka hukubaliana harmazila yabo perde kume shazenda umuhimu zila huanisa bala hata uziparisi shakinacho kiri ya kukangudu haruma dialogu ikiabo ngudu wa parisi zenongo 20 muzita hao usoida wazihunde zo 20 halafu exige avec des impositions ya kukaminga mtuto hazinu abukara madisi kajakiri banja hunda zo 10 hai yomdo da hadisi dene mwana ya tutimuma hatena tutimuma ha 18 udo mtini ma 18 ans
haumra loloshina ne mrumshahe ani uhundaizo wewe wanzao pia shika ngao haruma jaula ngao haruma mikonzi ngao haruma mujtama wa hatu wanzo unji haruma roko zambao negociation haruma dialogue yabo lazima ngabo izo wewe enda wa defende utijozi hunda pia ngabo izo wola enda ya defende ikawo wola bahe ngena izo yeye yatsahao harimo munano wafanyisha usiku wale wenu ye serikali ngomna izo wakautsaha wakaujarume dialogue ngojua wakana ze nukto izo wabalia ngabo izo atijo hundra ngabo izo ajo hundra shawajipanga izo ajo zi defende bec ongle jusqu'à en arriver e serikali waele wakanga bo point ka ongarjo sede shikab du chef nele tengwe lao mnunga na mwene ngamtuko handa zila hitswani hanyu zila manzi harma ze brouillon za communiquer mazitama ze réseaux sociaux ngamtuko handa mzihunda 100% hai yabo ya ngabo mahadisi ngamfanya mrene yabo daulando yabo daula dawa dani haunda wala parce que ye daula wawojo jo mondial kana mwezani kartsubi shilani hata garifanya wizo sisi ye daula ya haba halafu j'ai entendu waziri mzama Abdou Seif il a sorti un mot hamba kana banu daula rder kanti sina o halafu ngwa tsongo hamba kana banunga sarma code électoral sharia shamba jao we code électoral yamba jao na mabi waziri mzama Abdou Seif yauka bahanu sharia watu hata ambiguïté wakabaka consensus wakabaka jurisprudence et que sharia chambre article 2 ganzo mri unu walo banu womasihu à 18h ya ujo wala abudu na madi bahika à 18h abudu na madi ngo ovala omringo ovala yabo kabati za consensus na to déplacer dera wale vala wakahulangi hojao ha wana changer to abudu na madi te saidi e sharia shamba abudu na madi 18h omringa nza walo abantu yabo waziri mzama Abdou Seif itikabo yo tabu mwambio wa Komori au kai serikali wamba banena ndogorahame watuhambe code électoral yambeja code c'est bien normal serikali wambe code électoral yambeja parce que code électoral isho sharia neke sharia ngisho mbenu fungisho yabo wokabaka ya jurisprudence wokabaka ya mbraba hindi mwelewano ya aucune ambiguïté harume sharia harume code électoral et serikali wakampe harume ze positions zao ya ukaharume haina mahadisi rjoka wadisi shahaina suala ikao ya sharia ishashi determine namna za nongozi joka ufanyishia yabo kabati namna ya uka sisi rike mjuma ya sharia yode position ya serikali nsuona owiye hawu nsuona izo mtsuvembe yobhanu waziri mzama Abdou Seif yakanza wasu ekale usirikali wamba kabanga sharia tashino shindi shortio sharia ikawa nyinyo katishaka ufanyiwa mwamba mwende mwani makeabo mtoze fikira zanyu mwamba kamtsuhenda halafu leo ani ngamuirumia comme argument contre le gouvernement harmwe mahadisi makafanya usikwale wenu mahadisi afanyisha usikwale wenu le problème ya kabajaka problem parce que Raoul de la Paire haonesa yaukane mahadisi afanyishi hata zina hambaba anu hazamba ke mahadisi afanyishia haina janibu kijajo kiri ya serikali wa 100% izo wakautsaha hauka yanuma hadisi kijajo kiri ya opposition ya waziri mzama Abdou Seif wa 100 izo wakautsaha a 100% parce que yanuma hadisi ngabo izo wa 100 ngabo izo wa 200 ngabo izo ra 100 ngabo izo ra 200 hiyo ni heli ya mahadisi hiyo ni namna ya dialogue haluga shimanga yabo ikaleo uandwa waziri mzama Abdou Seif niletengwe la hao ya objectif ya hao gwanzo wamete serikali ado gwanzo serikali yandi ado walesheze botu comme ça na warenge munyongo watotsemanyo hauka edaula kwa dungao sharia shambane code électoral ikanga humbatabu iliyo haruma article
walio ambiguïté, walio watoubenouf, où il y a une vide juridique, il persistait ou il existait quelque part, au wakati, ou en doudjo hadisi, au Canada, écoutez, harmales alalinu, il y a une vide juridique, harmales alalinu, ngabotabu, il y a vanu, narelewane consensuellement, rehunde shawiri, harmales alalinu. Yo de nam naramilo hamulikoli. Shaika yu kaiti, ya we sirkali, wakaya, harwe plendro ya hao, ya ustehe sharia, ya wambi ya ukana, hena suala la haja. Leona ukalini suala watolanzi hashizungu, a komunike, nunga bo sharia nta shinusha isasha, tranche harmele suala linu, ya sirkali, ezo mana ya hao, c'est faire respecter la loi. Ils ont respecté la loi. Ils ont wamba kana haina ndongo ikao, sangyo harmwe sharia, ngyo harmwe code électoral, c'est pas maintenant, derjoka uja, rije, rito. Halafu, ni wandu mlio kinjumu maraisa zali, na mwanza zali mti mwanze, shayu daula. Wudu walio madhomana wahe daula. Wondu wa, aluga shimanga, faire respecter la loi. C'est au gouvernement de faire respecter la loi. Hanze sharia ou tishanze, hanze sirkali ou tiyanze, mais c'est le gouvernement de faire respecter la loi. Et kalewe sirkali devant l'opposition. Gabo sharia shanzi wa noir sur blanc, shidoba. Watio ambiguïté harmwe sharia. Chitona halta mbatabu. Et sirkali wajawa sede, Job de Seuf Neletengolai wanzao. Juste pour satisfaire, juste pour les satisfaire, nongabo sharia shahamba izo. Ça peut jouer contre le gouvernement. Harmandongo zinji. Yonde mana ikao. Je rends un grand hommage. Wanwaka wakili sirkali sukwale wenu. Harmwe mahadisi hao wakofanya. Weze janibu ze multiple. E position multicolore ilio Komoro. Kawaonana ne janibu ya Maître Mzimba, waona ne janibu ya Abdou Soefu, ani wauhena wandu, waona ze conditions za hao, mais je rends un grand hommage et position ya sirkali. Ubahanu walio sharia, kabajaka mahadisi. Kabati mahadisi, ubahanu sharia, shilio noir sur blanc, chatras. Ubahanu walio mama ani watu mbenufu, ubahanu yabo, namna rasomesyo likoli, wanrujua, ufanya mahadisi, wandu reje harma Qur'ani, wandu reje harma mikonti, wandu reje harma namna kandu waelewane, no bahanu bala, watike une vide harma sharia shida. Iyo ni namna zenongo zikufanyishia. Iyo ni namna zenongo zikukaya. Ikaza nongo zikastihelilu, yabo mzee wangu Abdou Soefu karadhi, ureje ibo msiri juu, undodo tuifatia harma msiri wa juma. Basi yasa kikahelilu. Omdungano huko kahelilu. Kamna ujua nga mazo mfanye mahadisi, yine sirkali, ya uti mahadisi ya hanyu nami, ya uti mahadisi ya hanyu na société quelconque, ya uti mahadisi ya hanyu ya kina mji, shada kine daula. En plus, une opposition, ito na statut ya opposition. Sharitu wa kinisha, arsongo kubali, arsongo mrenganeze sura ya zahanyu. Yokawe Abdou Soefu paroka waziri, woi kikia paroka waziri, woi razida paroka directori. Sha, ala hakika opposition kaitina mkonti. Kaitina hata structure, yonga rengarele wao. Sharitu kubali hirimi. Halafu nyini do manzo mwede mamete a genoux et daula, wakubali. Préalablement, izo nyinyi mwanzao, yaweka mwanzao kubali izo nyinyi mwanzao, akwa mwandro da mahadisi. Shobakisho présidence, obekana c'est bon Abdou Soefu. Rwane communiquer maiti ya mweze réseaux sociaux c'est bon. Isari kubali zeno kumakahanza pia. Shema na umparani jama mahadisi. Parce que Daoula, ils peuvent pas céder comme ça. Et Daoula, ils peuvent pas. C'est un État. État avec un grand E en majuscule. Un État, c'est un État. Personne ne met à terre un État. Tu ne peux pas barrer ou par wazir, ou directeur, ambassadeur, peu importe. Yauka, tu peux mettre à genoux un État. C'est impossible. Et que Daoula Wamparani yaukana na mjerifanya mahadisi. Et qui ancre administrativement. Et qui va mana.
wandu jambi yoka bandi dauda waripara kasina mahuta jokume tsayanu directement mjambi kema huta jala kume kamna ya parisa yabonga nyina mararu haumani haumatsanu crescendo mwendo mahadafi gamdafi we kume avec un temps précis et comme on kana ça passe pas msihe abuba ngarentio masala no maili na hadisar mwana manane mono kakachukiri hapa sana rente manane angarsia mwesita mono kakachukiri hapa sana rsi harme mane o wakatio ngamhezawe frame yabo do bahanu wakatio mko mette le paquet ils ont pu en soma holikoli en mettant le paquet haruma zila ikao zimuhimu mzanzao ikaka sijakubaliwa ngo wakati ila waziri mzama na Abdusseif ndo afanye interview waambie hukana bana zenongora kauta hane serikali kardazi parisa wakati ndo ajoelewa yauka bunga problem karama ndongo kume serikali kwa jakubala tanzima ngeze hapo Raoul de la Pera ambashe maadisi afanyishiha kajajo kireheze janibu zombile hena ndo tunrezo akawanza ngabwezo rahunra ngabwezo raperde ngabwezo rahunra izo perde shab de sofu daila langage ya hao devant la population waje mbezo kanza wambe point barre. L'État ne se mettra jamais à genoux devant qui qu'il en soit. Mbuna kina daraja hata ya hondo wingu. Le E de l'État ne sera jamais en minuscule. C'est impossible. Abonge, tikawanza nyawano mundungao, mwaishia ya interviewa ya waziri mzama na Abdusseif, miyelewe ya ukana, ila interview la toka uhamba, ya satisfeze, uwandrom aminio, shema hadisi ya biri, idaula wahundu izo wakauhanza, wowo, wahundu, nusu, ya izo wowo wakauhanza, haukake jajo kiri, wandu wahunde pia. Abonge hanzar tikiwale, rika harmwe mada, ya he video ya jana na ishia, ya Shakri Sultani, ya kauyamba harmwe ze rezo sosio, ya ukaribeti salama injamro, wandu waloda unazali, kwa tuanze sirkali azali, kwa tuanze azali, ne sirkali azali, bafati hunge usoni, bafati hunge usoni, kwa tuelewana, garparao, wandu wadarma ze eleksyon, wazie, wandu waserse, watijarme mabavu, wazie, jau. Juste tukandani wa porte réponse, ni mwambie nyon, harmo ze réseaux sociaux, harmo ze pages zanyo, harmo ze chaînes zanyo. Yauka, tu peux pas être à des milliers de kilomètres de Moroni, ikarengo jondongo izilo Moroni. Nrabo na mnyanya na mafiti. Kabati, la, jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de contraire. Haina mbufanyo hazidene ziazali. Dena raisa zali. Wemana wahe janibi ya serse. Yabo uo nge soumis à des règlements, à un règlement intérieur. Yahe janibi ya siasa serse. Haina mbu uliu harmezi, uliona harmezi wamana. Hiérarchiquement, gujuo edhamana wahe. Hata iwasuli raisa zali. Timambia nya ukana owandu wanu shiwatabishao. Le dhambi dzima waliriha onurel fatu. Dhambi dzima bahi dabo yakaye mwana wazali na baradaruweshi hunda kazalinge raisi ambaringe premier dame. Ilonde le dhambi lona nurel fatu waichi. Shawallahi billah. Mwanzo mdaja anambiye fati huwe mbahindo ndojo kwa humreproche, haunda na dhamana, kauzode zembio za haina mundu, yenda umbio hata ya hunda na dhamana za hensi, ikangufanyo siasa, ya hunda na dhamana za siasa, obahanika o hajo hutaji ya heni. Wana hata mimi, fanyo siasa, ni aminio siasa, kamina dhamana katijo jibiwa, ngeti Paris. Amina dhamana katijo jibiwa, ma dhamana edaula, ni wambe kabanu, ka poste tsai nongo dhamana tsai ni jo jibiwa kama dhamana inu but jo sente à l'aise jo apporte quelque chose harango bahanu bane kamni hansi yo haina mrufanyo ufanyo no bendi haina mrufanyo siasa izo nezembio endao no refato ngufanyo siasa hanji harma siasa
leo wana wa Donald Trump Marekani haina mdu haisangu vizo hanu yajoka udemande Donald Trump ya mhensi post kama mwana mzima ya visa service de la communication ya Maison Blanche kama mwana mzima ya visa direction générale ya direction générale d'investissement étranger wana Donald Trump akawasuli daraja wana wa Marekani wasomo hati wahunda mbaba haunde ulo rais hiyo sa en plus Nurel Fatih hemana mkomori hasomo ngene daraja ngena ilmu ahundu kana ya plus yaloni mbaba hende ulo rais warupia watsanganya wafanya siasa ya hatamani kati johanze posti yini ngejo kujivia je peux apporter quelque chose harume posti yini jabu ya ukangari wonao wala hamba kami tujibi wange tibi wa depute mzie wanraji na wandu wafanya siasa bazim haina mdu havize bahano jojibi wakaona na post yafanya hazi yodi namna kanu wafanya siasa bahi le dhambi zima Nurel Fatih ya wakao wandu waloki nyume mwazali ngomkalifisha udabwaka yema na wazali bahi kabati nungu yasa yawote ekidini ya mswali hina ya ujue dini ya kidunia hasomo hafanya hazi harumenti hafanya hazi haruma institution financiere zinji ngena wauzevu ye siasa ngena wandu ngena mapartizan ngena wandu amine siasa ya ngena wandu walodingoni mwahe ngena wandu wamshangiria uki siasa ngena hindi tena les dhambi wandu watuka mreproche lo hindi kati yeti super ministre de finance warangwa katoma dabdala hata jehunda basaini kaja paro occupe poste ya ukana haya bo bala haparo fanya matatama hana nikala isopi shale dhambi yalo nilo mumri haolo et je le dis haut et fort ejoka uja yani contredise na nibalili avec des arguments dabo ya ukaima na wara isi na habari ba yude problème wa Komori walio kinyume mwazali wairi haufatihu ba kabati no yasaya halafabu ya loma na wazali katiki yase ukafanya hazi harumenti katiki yase ukanavama na harumenti wanate sa jotolo wabasa inu deja kabasa wa imagine scenario weka hasaha decide ukana ngwanzwende kandida harume bavu yahe yedi ajibimise nene ma politicien wa hebavu ya woni daraja kisiasa yao bahanwili kabondo sawa imagine scenario balangu joka ufanya jao balangu joka kahende ngujo fanya jao wala kahende ngujo fanya jao ma izo scenario imaginaire sungo fanyishi shaye hoichwani hahe nti hoichwani hahe njahadisi mahadisi ya helilu handamina ya usiana ni kandidature ya si wadisi mandwa jina shanga muamini ya ukana Nurel Fatih objectif nzima ya ya mwando do kaende ya jibimi seranzi parce que jusqu'à là nge politicien mais pas politicien à 100% ukara hakaja jibimi sa politiquement harume bavu na ukajibimisi haina mdu wa siasa ukajibimisi ukaya ke présent dans le plus grand rendez-vous ya mdu wa siasa na wakati wa voti na haina mdu ya oze wakati wa voti ya jipresente ya onesa kama mdu wa siasa ya abo haisaha acte ya ka vraiment c'est un homme politique, une personnalité politique malgré son statut de l'opposition ou du pouvoir, mais ça il est carré dans la politique. Nurel Fatih objectifia ka kandida loende ya jibimi sa harumwe bavu sawa no wananya wadunga nao wende harumwe ze election sawa na Ladanti Nzuani sawa na Miruadi Nzuani sawa na Muhammad Shafiu harumwe hamahame sawa na Maisara Hamadam Sana Daniel na Opi haina mnugura jibimi sa harumwe bavu yahe usoni mo wana wahebavu ya hundane no aminifu wakati yo c'est un homme accompli wakati yo c'est un grand notable harmé politique chaque personne hata watu par voto ma délégué watu par voto ma délégué harmé ze classe za hatu waja ngwanza warifufulie kisiasa wao hata délégué kwa par votewa ko jomba conseil communal ko jomba député au gouverneur sha tutokubali wakakartwanza rimane na wandu abonge na mtafadhali
ni wananyasi na mtafadhali ni wananyasi kao ngarwanao siasa nzima. Mwishia ema activiste wa heze réseaux sociaux. Mwishia ema politicien wa heze réseaux sociaux. Wanatanga ma politicien warade hama administrateur harma ze chaîne zilio harma ze Facebook ze Comorinfo chaîne libre na imopia warade hama administrateur wajua unjia wafanya ze video zao wajifanyile ze siasa zao halafu ze chaîne zila ngwajao après wambeka baninu chaîne libre baninu inu chaîne hatu inu nyaho wangu pia inu nabo sur na télévision Jean-Luc Mélenchon ya que journaliste par exemple à télévision Jerenga Jordan Bardella il y a que chroniqueur parce que mwaile wao wana hena mdu ye ujokane penchant ya hena mdu ujokane nzia ya dunga shanga ngo iko différencier kabo ngo ikao yubone sa itafauti shika mdu tsona kawoyi sura ya hewe mdu he opposition ngolewa halafu ngo jonambie keshen yangu inu shen ya hwandu pia hai sino za mafiti sino za ndabo abonge armazano wo mazishia harumwe Comorinfo kwa jana sino za ndabo beti salama ka ujaparo njamndo beti salama ka ujaparo katabu yazimgo jalaike hedilo karaisa azali nde uliyo rikatsindae shabatswaro katabu dahoniho wandu wafanya wasdaona rais azali kinyume mwizo maishia harumwe ze réseaux sociaux kabati hatamba tabu ko hatamba rongo haina wandu garele wao ya ukana gasina parti gasina lideri wa hatu gasina règlement intérieur gasina mishinzi ikawo ikanti harumwe parti haina udona dhamana harumwe yezi ya rais azali nguyelewa hiérarchiquement eshefundo bi eya dunga dobi hata iwasuli rais azali Tikansi mdo shiria imagine bahari walo harumwe ze réseaux sociaux les connaît tout wajuao izibirao hata harumwe la tabu ya president na mdu mshahene famia ikonga lao gabo mdu raconte harwa ka uhadisi ani abo mdu kwa dia ka sérieux dans les réseaux sociaux hari rais azali na habari waka uhadisi wala tabuni wakahamba jao za affaires za direction affaires za jao et là il y a des gens qui ont cru kabalaza ngozi za kweli ngolewa abonke tkomparani ni mrameneni ya ukana essayons d'être honnêtes swandulwa harumwe ze réseaux sociaux rabaungo bwa wandu waili hamzima warishilia wari amini shana rwanise ya wandu wao ngwarishiliao harumandongo za kweli rizambao harumandongo za dunganzia rizambao sharti jara mandrabo ba wakati dalada ula wo wandu wala ngwajoka hizo ndrabo na bwama sikitifu ngo parso wandu ikao gwajini kao credibilité yokabanu sisi ma journalisti banu sisi jao ala nyabkana ngo joka na balazi ndrabo za tsulunga hatanzia ula mnyanya zenugo za mishabala za tsulunga hata mambu za tsulunga hatanzia za tsulunga hata mafitipi amunge arjona na kazabanu na ubeshela marhaba wanduika wa alhamdulillah wanjidi ho zadeni habu narenga dhamana ya mnumshe hata mnyezi mgani ba mwana yani ba wahandani yani ba wavili ya jani ba wararu alhamdulillah emrumshia lunamu wana walunamu alhamdulillah wa huwa ndo alhamdulillah ya jakauni ba wararu tena armamezi shenda ya kamili na kana dhamana hiyo yakawa hito juhangu hata nyezi mga ko jani wasulishi harma masi humadzima kawe mndu mshondo mzima ukahunu mzima ukahula alhamdulillah haina mndu msheuzayo dehelilu mndu mzima nguhunu nyezi mga wasulisha numzo huo mndu mshazaya ya jovona inshallah imana wasuli mnono alhamdulillah ya jo kuwa ya rifai ya fayensi alhamdulillah
abonge hanyo tipia haina mruika o anijilia hozadeni marhaba menji Mwenyezi Mungu jujailia ike mrumsha wasuli emwana hawasuli rike sina ndo nzamuo kenga sina muo asonti pia Mwenyezi Mungu ya wabe baraka ya rezuhali shehondolani ya tunda mrumshe Mwenyezi Mungu yambe ya tunda mrume Mwenyezi Mungu yambe utahumana Mwenyezi Mungu yambe insha Allah shati nyangu humrukana dhamana ya mrumshe haruma muda wa mezishende ya kamili hata ya jazae hata ya rohe hulapitali alhamdulillah rabbil alamin karna ulanti humida Mwenyezi Mungu abonge les plus de 400 personnes wani jida hozadeni ombeshole marhaba nimwambieni au Mwenyezi Mungu jujalia hanyonti pia hena mrahondoni njema inshallah na umwambieni au kana la machine des élections législatives est lancée. Kawati marche arrière. Wananti mbili ces candidatures gazilindo pia zideposewa seundaro plutôt à partir le 15 à partir le 16 gardo jouer candidat ikao doit déposer cette candidature Mwenyezi Mungu jailia ema candidat wa HCRC insha Allah uwinji wa hao hawiye pia wa hao wanikiwa uaminifu harme mabavu ya hao inshallah kama mgasidingoni mwao haina ujukange kandida haismu ya HCRC harme mabavu ngarzo mshangiria ngarzo kadingoni mwahe hata mpaka dabu ngamushirini bitima siumema garjona na tena wakati wa saya marhaba menshi